Unuttun ayırmasın dilden algan, dili biz babalardan muras kalgan. Öz өлкөң, öz dilin bolgon üçün, kırgızım жашап келет байыртадан. Эне дил ар бир жандын дили болот, эне дил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне дилин маңкут белип, эл алдына чыгарбаган сүрү болот. Өз дилиңди кыргыз курба, бөлөк дилде майыт курба. Эне дилин чаңгандарды намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне дилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан дили бизди. Башкага да кызыктырып үйрөтөлү, кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү. Жашап келген сөздөрүм асылдардын тилин берген. Кыргыздын чоң байлыгы эне тили, кылымдар карыса да кемебеген. Бай тилин сөз маанисин чектелбеген, ал тилим жашап келет эзелтеден. Манасты берген тилим адамзатка, кыргызга сыймык тамчы демди берген. Өз дилиңди кыргыз курба, бөлөк дилде майыт курба. Эне дилин чаңгандарды намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне дилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан дили бизди. Башкага да кызыктырып үйрөтөлү, кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне дилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан дили бизди. Башкага да кызыктырып үйрөтөлү, кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү. Düşman olun, dübünü kuray olun,
Өлкө калган демекчи кана эмесе болжам козголобу. Болчак сапарысында.
көп, белгелиңден иштөгүн, бабаң баскан жолго жолду түздөгүн, өмүр өтөт жалгыз башта ойлобой, өткөн күндөрдү келечекти үзбөгүн. Başka uyumun bileksiz yok. Vardı çoktu ayda benim büyüdüğü. Vardır evde ufakların uyudu. Bana kalsın. Sabı çeksiz manas menен жаңырдың, сан элдердин тарыхында жазылдың, сапар жолу алдан башка. Bulduk. Okul çıkarmışlar için rahmat. Sözlü mektep müdürü Abdülhacı Doğru'na belirtiyoruz. Hurmat boluşun, sizin mektepte kelgen konoktor, bardığınızlar hoş gelipsizler. Muna bugün sizin mekteptin tilçilerinin, kırgız tilçilerinin, bardıq önörlörün, okuçularımыздın önörlörün barını gördüңүздөр. Sabaklarga katıştığınızda bizde mekteplerimizde 40 mugallim emeklenip 40 mugallimden 5'ösü kırgız tilçi bağır ele emgek starda yetişti aybay sonun emgektengen kırgız tilçilerimiz var. Buna gördüğünüzde okuçularımыздın da aybay önörlörü sonun önörlörü var. Uşularda öndürüp östürüde uşu kırgız tilçilerimizin bizge aybay faydası çok kıyıp jatat. Kelgeningizler üçün çoğun rahmat sizlerge, barыңыздарга, işlerinizlerge ийгилик. Мына биздин окуучуларга да чоң рахмат, коллективге дагы чоң рахмат. Ушундай сонун бүгүнкү иш-чараны жыйынтыктап турабыз. Рахмат. Азыркы сөздү ушул Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Тажикан эжекеге Жақындан жардам берген жамаатыңыздарға ыраазычылык билдиребиз. Келген да арманда, келмеген да арманда, бул зонада кыргыз тилчи мугалимдер абдан көп эле ушул менен жетекчиликтен байланышсаңыз болмок. Бул мектеп аябай сонун аяктыктарды көргөндөй көп келип катышсак болот элек. Ушул жамааттын чыгармаларын көрүп, өзүнө кеңеши алса болмок деп мен ойлоп işleri başlarına bir kurulu başlarına geliyorlar. Çocuklar gelmediğinden arkamda biz geldiğinde bu gidiyoruz. Bu mesele var. Beklerimizde geceleri vakitlerden hareketleri yaşlaştıran geriye bir kızlar bu prezidentimizin yalnızlığı